Dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu Man from Banovci. Danas ću vam pokazati koji je najbolji mod u Mod for Minecraft PA koji možete skinuti na Play Market. Gledajte, po meni najbolji mod je ovaj CJ Craft. U njemu imate i da letite i da se teleportišete i da se ubijete i da prebacite game mod, šta god hoćete. Možete set spawn point, to je najbolji mod. Ok, on je kod mene već instaliran, ali nema veze. Evo ovako. Sada kada smo ga ubacili, uđemo u Block Launcher. Block Launcher možete skinuti na nekoj drugoj stranici, možete na Mob Genius ili na 4Share, kako hoćete. Idete return to normal, ako ste ga ubacili. A kako ga ubacujete, evo ovako. Idete tu gore na ovaj ključ, Manager, i tu ih ubacujete, ovako stisnete na njega i Enable, gledajte, sad je Disable, tako vam kad ga ubacite, stisnete na njega i Enable, i on je. Evo ovako, gledajte. Sada uđete na vaš svet. Like ako vam se sviđa zastava. Evo ovako sad. I sad tu možete ovako da ubacite. Čekajte, to nije dobro. Ovako pišete. Pišete, imate više help opcija. Imate 3 helpa. Evo ovako. Sad vam tu piše, možete about to see sve o njemu, fly on off, set home, game mode 0.1 i to je bilo to. Doviđenja, ostavite like i subscribe.